megalayapost.news. Kaseng Meghalaya Indigenous People Union MIPU mentagasngi kelasai yakinangilam Karibay District bakentup ya ki Men and Women's Wing na benta bankit ya kelingkor nangilam Haribay District dangshen la suit la shor na benta bancakri balban IT na benta gabha kamiat kecai benrio ya kini jing peskem la pulang ha Paris hon longpo hakaba la benta nadu uba Marcus Martin ba Matthew Makdo ba Opel Lingdo ba Kershan Marbanyang advisor kakong beti jerwa presiden ke MIPU Women's Wing bat kuntup ru kiwe giri orang ba ya kejinglang penskem ya kini ginongilam la penyat uba Bless Dekar pada General Secretary ke MIPU Sengkmi nagaliang gisendak lajer uba disanding sun kemu presiden vice president bat skem singkli General Secretary Pernai Lang Karsentiu lembat kiwe nagaliang gikentai pat ya ke presiden lajet ya ke kong Plenty Dilar vice president Virginia Mensong secretary Rijanai Mensong lemban kiwe di ginongilam hagani gesengi nagaliang kita ginongilam gaseng bat kita giri orang ba kilapan pau ya kejingkemen belala ban penskem ya kini ginongilam bapura kaseng hari boy barki kermens kem bakini kinongilam ken agi jing syakri ke bapa katam na ke benta ke bahak miat jong kipai ba ka tem riboy ansim ya kita di para syakri nami kita ya kita members di badan ini menteri nam ka jing ha jong ka imlang saran pasal ya bangsa kami berdiri ni ai kita butuh ini nanti ai atli kita ki wailam batkasti namun ni kasih mencua apa berulik menyekun ma pendek persa dan benyekun persa ya tiba ya ini pada barang ya kita dia di bawah ban ilek persa kita berdiri dengan nabar ni kita memang mesti maka wal jadi itu jadi dalam bernyada ya kari bagaja jadi begini ya kari bagaja begini lingba ini pasti berkata api itu dan jadi semua jangan tega saya Meghalaya Indigenous People Union bersemi ada fakir mengway. Jadi jemput jangan tega Meghalaya Indigenous People Union. Jadi jemput jangan tega di kereta saya jauh kita di try mulut jauh kini jalan Meghalaya. Ini tentu ya di lightly kita di jadi beliau ini lightly kita di community kita garu kita kasih bagi kita. Jadi semua jangan tega. Kamu tu kalau ayat kita studi pada timur. Kemungut lada mangi kani ka peteng ka mangi menta nginum le kei pat ka bansawan kitri ngin phar ya ka menta na menta ka betsiang ya ka peteng ka bansawan ketika saya studi pada timur ini baru bangi permadul kani ka lama lakini moto jadi kita cucu ba ikwa ba kani ka seng kan jaga na ka menta ka jinge na ka menta kijing sadian yang kini kapateng kejungi ke pemerintah nang wanra ya kejisa di kapateng kawan ini lama kebangi ni wanra dan kita kadi kabuar lemdang ya teli mundan ni kabuar idan kam ya kajing teli idan kam ya kata kajing teli lingba kita kejing sujumur dan mendai ko bagidan ya sikwi kiseng tidak ya sibun ba kejing akan man pakani kaseng ke basma dan wanra dah kawai pat kata rukom terikam paningkong kadi bandani kata jing urum yuwi nang bakal manra kata jing teli lemba kata buat seperti begitu ini ya kan ini kalama kapali orang paling ladang itrei ya kanu dukam lemba kijing tharais mio lemba kijing tharais yuwi ladang itrei ka bongkoi tega seng tangkat nu kanu lak bani ladang kanu kijing tharais ni ko ana pedang jong kita di nong trei kan ikaseng dekani kaseng kan nolak ban Islam idan kam punya trei dah kajukoi nah bangin yo yang kata kajuk mentoy nang ka kata kapakeng ke bangsawan dan dai kami ko pulu pulang bangin anisir cibun ba ni ba ka jai beliau demi kemak di kam tam han ladang ipai aku bedai bat kayo kami macam ni kena sama jui di mat cibun ba ki jini idan kam ban ai ki inspiration ne bang anisir ling ba ki program ba kum ba kaseng ko ong ba kamat kebaga seng gadon hasmat tiba dijong pa bless bat iba dondor di layawan bani kendu yang tadi di ong langi kuat ya tadi ka bodo issues batin penbaik no lamar kali ka bodo issues kali ka bodo issues tu bala sa pending la Islam dan bun ba ki organisation ki lagi ya kali ombe tangani ka seng gadon sedang lagi bala haswana tu ki SU FGP boro boro hadi kani ka seng ka kuat bani tendrong lang hawe di batani ka jingge tu jelah macam ni haduk mentang ayat mentang lasan ko akli Islam ke susi kalau bah haduk mentang ngim dan ya to ku sah buat kira
Yaka bangi hap banmi syakmat bantau bat pemi lakakuna kaseng gaba 15 bat ki perlok kejungi ina thau rasul syurika tak Meghalaya Indigenous People Union ni langsung dai benong ba balai kami kediak hagia ibenti jong 15 iso dai benong ba kladai benmi nabar kum kacai penriu haba ngimnang benyai hagano gelenti ngiju ya tunggu badane ikumyu ya usia batha but kadau kami namar ba ngindon ya kita ki priu ki basyamphang but ki padon sya ki kli bonwen yu mo jutut habang iya po gelenti hagaji kisha ngam dakwa kumwei ne ki priu kumwei na ubru busong song hapo Islam Meghalaya banginya kunbun ya kini kunbun sang malam ladai hagno ke bentaru hagaji isya miladon hi ya kata kunbun sang malam kabalakit laba ini dadu ipor muncua tikidau ba dosan kelong ngam kwa ban program hang ne kelong ngakren ya gaji isya balai ka MIPU kami dari namar kadon kadau so tenat sibun ya kene kejemet keba ngilai don lang ne nadu pastoru komiti jerua ya advisor cokaseng no sa barki kon somla bapen shem ya kita longko tang sikenten ban arkenten mari bables lo nya mene pelungkot dari jingkren pak kajing sia ngakwahi banten kambun ngamar halor kada lese kaseng MIPU kami ban tak dawai ke prum ke papur hakonan la bodong lese kaseng MIPU kami naga benta baniok burom lade ina bonong retang tuwe hagene ka era benta ngidap da kidusun hagene ka era benta ngihap banmi kidusun na keju ki nama kata ngaso bonong ki sama rangba ki basem ya keci ni ban pentelun bentak dawai yang tak kaprum kami kujubi la bonong ken mau tampo watlong kita kibriu kiba kwan mentoi simet watlong kita kibriu kiba perkhat mentoi lade apa pirung hakun hon sang malang pide bentem ba kajing kli lengba musim kajing sukya kadi bendon lagi belai la jelai kinong hidrok apo ke Islam Meghalaya tam hari boy district belai la bun kinong khai kiat bean apo nongpo ban ha ke Islam ni bro hoi ila bunong di namar kedau bagi kuat mentoi simen Syekh ja kita ki perlok ki jungi ki banyakan semang drop sepat pikian ndon ni syi sing malang tang di sosial media dan ketentin bawa orang bawang kini kena mentah tip snisu ketentin bawa ukuran kiong kini semula mentah tip snisu bat kini semula bawa mentah kitip tangi gamit boleh orang bawa ukuran ni kata apa piwat kisah halang hake isu jangan jadi penriu kisah halang lakum kitip apa kejelang jungi isu bat kedopak juga jadi pendeu kibu syeden kiliwat ya kisah malam daladon ki isu benar pinomlap hai kidan rei yang surok pentot bisnes jungki habi de kikam bean jungki pinsa on sei ni kata kekin ke bawai rumba awang
Ini kena banta kitip sini ju. Ini kena banta kitip tangi kami. Rai ngawam tang kawai. Pakan dia kasang rada kitip men sumha. Wat kenau wat ikasing jungiru. Mission jingia berbetulun bernat dingkong yang kisi senu. Ngidon ka wailam taba ka wailam ka beluin. Mau? Ngidon ka sti taba ka sti ka bam flanshu. Siap nak jiri upai. Poy yang kedua ante. Dari kuat kedong bang kuat tabu ia kecil keli dari kong. Balik bagi katakan Meghalaya Indigenous Peoples Union ihap panseng ia kadina seng haba om indigenous people kot kitrai muluk balik kitrai muluk kibalok kitrai coba dia kendau ke siap kesenong kau ihap panseng ia kadina seng hapo kari rajong kitau kila banong kibabun kabaningkong leseng kumpah nakalian juga seng kila berpa belum namar bersyakri nak mentahari pat kacat beriu kei ke mga syakdin kalong bagi diri sini di pemerintah kajing ni jom iseng halang babon kila pangituho para mengi genre ai bakum kadika por bakum kami Meghalaya Indigenous People Union Pilong kipapher pat kipapat ia kalong kawai ka masusi kalong hagini kisi pemerintah kalong namar kajingya jong kalong beriu man beriu kajingya hakayo akor kajingya haka akor keburon kapelong yani kung kaseng bagi mi sakmat ban mi nak mataban yadai hari pekecai teriu tik kei garu perkat kabal don hanga kalong bah bangi seng ha bangi mi sakmat idei bandong kibriu biu ijngai idei bandong kibriu kibayo ijngai kibayo i nak mata kalawai patumba kamoto jo seng jo pi kalong sacrifice today for a better tomorrow. Ngangai bakaneka moto kajongpi kadai yem kadolot kamasib kajongpi bakila al syakri nak mentahari bat kacai penriu. Kawai bangakwa banbu ukar kompat kanika por wat ai bah bapi rung sing halang pirung piyok mentah kabanyalam yang sing halang pin perkhat suang nak mentah kamalade pin perkhat suang nak mentah ban penkiu yang kespat buram jauh yalade kendai beningkong kalong pin perkhat nak mentah kalasai jauh ikut ikuti bat kecai kendriu baik kejongi umbat telejui para buar atau bisnis kita ini keba nakaliang di Nasang Snom, jom kanaka bring no trap kejami keba kisam juga. Kaban ko ngaya kadai ba agani pi border issue. Kumba nakhan kali yo kitu kiar lejui barabor. Bun kinati Nasang Snom jom kanaka bring no trap kejami keba kisam juga. Aga bede berkanaka jen register ya kijakat kita kejoki. Kai kada ko penong yaki ba kasem juga bandirisan marbalai ba by registration ya kini kijaka joki ki badon hapo border area kalong kaba long karem te nang kata kadau kaba nga mentang bumbu presiden jong kaneka sen hakaneka khamtambe hakaneka riboy area kejongi abala kaba ngelong ba nin lek ban yakren bat ka sorkar kumno ban penbiang ban penbet na banta ka jong jong pinaki nong song snong ke jongi ki padon boka border ada ka baar pade kumba pi kabun pha kana ka jing ka kam khayyan kana ka binami ka pakidon hat leki ko jela ki jongi
but kibun su ki isu ke ba nakalian ke jongi bangin sa sim yang nei sakmat ndrei bangan kren mentah macam fit media enam plan pau ber je ga nakalian ke isu ke nakalian jongi ke sen dan nak tadau elat jangi ba nyentre ye kakam kinong elam jong kaneka MIPU ba nyentre na betaka bhakamiat jong ka imlang salang khamtam ya kaneka ribhoi area ke jongi marbalai ngaong ya ribhoi ba nga kasinti kumu presiden jong kaneka ribhoi district ke jongi ki yang ngala jinga kumu presiden jong kaneka MIPU jong kaneka ribhoi district rekat ka jinga dolang jong kaneka perlok kuwe ngai ka qualification jong kaneka jong BA LLB batna praktis menepo nongko pot bat gue ri jong ka district jong kami kelihatan jong bat unjuk sabar jong kaneka jela asam jong asam bat kai ki isu ke bangin dan dia ni semat ni kuat masuk kami kata ke wei ke bang ba kam hi kan keren kam jam ya ga ba kai ba clean keren kai ga jing tumu ke jongi ki bugon na pipet se ki wei ke ta pat ha isu mo jing sisa la dai ban ong bangin nam de isu ban mi sang halang kom ni ringi don pat lagi jong ki thong ki don pat lagi jong ki target lagi jong pat ki jing thrang ki jing ang nu jongi pat ma chikri ti kalong ba kai ke ba ke jing tumu ke jongi kalong ba ko mangilai okren mata na presiden jong district okren shman ka border issue hi ka border issue dang gini kisni nilalai ha ko issue face ko revenue ban register ka jaka jong wei kom bat ka jaka ka jong tai kong kalong tang dia ndai ka bai register pat kalong syaba palat kador yung mga thiet bat kador register kala atam ka bai register ka mga thiet titang tang kum ginong kandong sani fi gidon subun scheme ki wana ko sentral mata ki kwari jingri ki kwari siar mata ki kwari masih ki kwari kino ki kwari siar ki kwale kino dar ki yo ek scheme naga government naga state naga central government ki haban register ka jaka ki haban le register ko bank ka sanction ka titang ka taw ko long ba ka tam ko long ba hang ni ka jalan ka jungi ka bai register ngamtip beri kerana kantam ek basa apa buat dari sini dan kita orang bah minali register no sepo asam nama kham duna ka bai register ka chaka bani register ko lekhalia ti kata ngin sawat garanti nginya compare dia kan ka register ka badai hapo mekhalia kisim no state jong ka asam state kisim ka no tilada ka dei sisa ko bagi ang berubah ha asam bun di ai bai register kalau ko duna dor ngin sekren ni issue bat ko sarkar bat ko state government nang baga jaka jungi kanum lay nang bagi brio jungi ban ko jala mekhalia kanum lay register jaka sipo asam namar fi yo bang ekran yu pu usang ka sukut bet ka sarkar asam mekhalia jungi ka de ka sarkar ka ban no ban kan ni ai ka sarkar asam katingnya pipet bahaya kata banyak pipet tang lagi di sini kalau syakam kita khot lagi we isang bahlang baik keren sepang jingwan turis na baru sarkar khamla ban solve problem ye kata hi ka bakut syakam mitang ikna jongi te bangi keren ye kata ka jingwan jingi brio ban bar ka influx jingi brio pipet ye ka district council kam dan bori ye ka district council tang ka we ka kam juga ka deban ai license ka deban ai tedring license ka deban ai labor license pipet nang ni na po borni sakmat lay umdan shu khasi la pipet yang tai pipet 75 ruk hasi umban syuk la man tang life percent we pa ta man nyo percent pipet ya ketika border issue se tis po khana para ka benemi ka besar thai bhang te ikhasi juni issue long tang ki besar besar kerteng ka business pa lawan ki bri bandar di po asam penya jadi kamti mau kamti nadong hadong i kata ki bukan gini kita dan kapor bangi lalit kamera license syas po khana para ro what hadu cm ko hapan ra full security hapan ra ki ha pan bor pa na namar ba nam ta gitu dengan license bagi labor license te kani ba kham ka ba kham e ban khun ni kani hendri galong ba menta pat ni smooth na ba ngi don ka sengin kran swan ko ka border issue in kran ni kani ka bay register kani ka bay register jaka kan hapo jela jongi ngamtip ba hado gi nong kandong puli bidon jaka tang sana jas square feet du ban register bagi kwa ya no scheme tim note na marka dor kami hap shu ka bay register ba ka kit ni matang teng sa po boy kham sa jangai pinang yo shodoga san ga square feet mereka bay register shodoga square feet tena takata ko long ba na kalian ga chungi kung kasanghi ngenya step it sinjam mi pa yu drugs mata
hoi kawai ni kisang balang choice kala ya shahmat ban shimi gari issue ngiru ahi ke jing kasang ahi ke jing ro ke jing sudur ke jing le jongki namar ni iba bun ki badan ti hau po drugs namar beling akran ni drugs namar ngangan ongi film ni kum GS jong kasang namar ngangan angat ahi yang jong drug pana jong orang ngau ula hap kani menta namar bangin su pendrambe ji ginong di drugs ngin susyo bangin su kem ngin su bom kam de kata ro de galen ti ke bom de hindai khamtam abang ipe ji ginong di drugs butang sin di wan lagi yeng ki beduk Iwan lagi yang berjenca, tentang haba kali ki beli video kan ki ong ngop lembau tau baru mendai tang bagi dia bakal dugi kelaban dia, dah ong beli video drugs ki ong mangi dia, drugs ngiap bandi, maranga ngamat dia tang yang lejong, tiap idai bagan dia jadi drugs su ngim kesengin sim senjam pokoi, banyak trailang bat government, banyak trailang bat ki romas nong, banyak trailang bat ki imlang kesalang, banyak pej gini kam drugs, nama rudi ba bahau ni isu banyak khatu mendai ke besar, dia nak kalian kecungi ke dikata, tiap bangi pej pat ya gini syafang kan ka tax GST hi ke GST lo hadu mata babun hi ki dikhar babun hi ki wei pat ki bar jana ki bapat ki business ni inum la man ya challenge bat ki ne ban kom per bat ki mo khamtam hi pet mdei tang hapo slong hi pet slu SPB pi dei chini satai ba kham su si ka long ba menta ya ka GST bagen file return wat ki ni kinong khai ki badan hapo gari ki chungi ki khlem le hok ya kata Iklembu katkum kekendon juga sarkaru pindalit jing teng ki ai da kakashmumur ka ba ki shutho mde ka tu printer kashmumu la da fi ai da tu printer kashmumu ka include lang ba GST yang rengi i ba kumi ka ni rum kasang in system ya gani step ban fight ya GST mane kendu commissioner ka tax ban kran halor ka GST namar do way po way kanu ka tiar ka balangat apo GST ude ban file ude ban ai ya kashmumu ude ban ai hok ya ka tu kashmumu ka de printer sha uno so customer bakit dia kanu ketiang yang ai musala dengan thi dia kani kut mga phong ka dai shi share chat tengkala ra ka dai tax life 1% mut ngau nong thi nga ban siu to tax ndai tu nong di kani ka lut sunga dai manga ndai ka ai pat ban pisha ban siu ka tax government udi ban ai yangi de ka printer kashmu kata kam ton hapo jalla jungi hadu menta ki khasi jungi kini ki bri ki ban par kili kini ki businessman ki bahe ki badan hani poslong ki badan ni jala jungi ki ban ki wei pat ki baj na ki wei state ki barum hangni non tribal ki lalle palat put ni kani ko de step senjam ka sang kanya chma man shimi ki issue e nagaliang ka jungi kum ka sang ni ngin sepen i ngin peni sedaki kampat ang ni shman bat ngin sepen i babun issue ni la ban keren lut ni bat hi mata namar bat ngin hapen i fa de kam wangi dang sedang kemai ka sang Megalayapost.news